steps. Myntri Khynnah Jong Sorkar Pdeng ubadai pej ya Tnat heavy industry and power Christian Pal Gurjar Leit Jong ya Bhoi district mentaga sengi bal ula syong jingelang ru ban khmi bnya ya ka jingya cheprang jongi project penroi akan ke district la pelong ru ya ki jingelang puli bnya ki bakerpang bat ki he ki han na ki Tnat baper kentup ru na ka nipko bat ke MEECL hapo kamera conference hall jong ko office trekam u deputy commissioner nongpo Gurjar Leit Jong ru ya ki katu kat ne teli ki project ha ki artli ki snong jong ka Bhoi kentup ru jong ka health and wellness center ha umsau nong kharai bat ya ka Anganwadi center ha dihar. मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद भोई डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ के जिला प्रशासन अधिकारियों के मेहनत के कारण भोई डिस्ट्रिक्ट ने अनेक इंडिकेटर में आगे बढ़ा है। जैसे आपने जिले में 2019 में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उन 115 जिलों में से पहला स्थान था।